Pasiteri Kambrishi yari umuyumbe mwiza. Pasiteri Kambrishi, Pasiteri Serende yigeze kumbwira ngo Kambrishi ngo yagiye mu butayu, yari umuyumbe w'igitangaza. Ngo aze avuye mu butayu, ngo anyuze ahantu mukuzi, ngo Imana iramubwira ngo simana Imana izivugira ishaka, ngo Imana ngo ashike mukuzi, ngo amazi aramubwira isararo kurya izivuga, ngo isararo iramubwira ngo reka nkubwira amakuru yasigaye aba mu muhana. Amazi kurya atemba azavuga atemba kurya ngo abarimo kuvuga, ngo amazi aramubwira kurya mu isararo nyine itemba, muravyibuka isararo amazi, ngo aramubwira ngo tuza gatoya kubwire ivyasigaye biba muhana. Ndakubwira amakuru y'abagore, ubwira amakuru y'abagabo, ubwira amakuru y'abapasiteri, ubwira amakuru y'abayumbe, ubwira amakuru. Ndavuga ngo abagabo bararutana, ngo amazi kofi amazi agasararo, kandi kari agasararo katari kanini cyane gasararo. Bambwira ngo itonde nkubwira amakuru. Pasiteri Serende ambwira amakuru, ayo makuru nyine y'amazi ngene yamubwiye ivyasigaye bamuhana. Umunsi umwe Kambrishi ari ku kiriyo, cyo kiriyo nakibwirijeho, ngiye kuvuga ubutumwa, haza umupasiteri w'umwadepere. Pasiteri Kambrishi yabaga muri ADPR. Aravuga ngo mbere yuko uyu mupasiteri agiye kubwiriza, mureke mbabwire ingene Pasiteri Kambrishi yavuze. Yabwirije muri ADPR afite seminari hafi amara ukwezi kose ababwira hejuru y'umusaraba. Noneho igihe arimo kuvuga afashe icyumweru cya kabiri, ngo abona abakristo ko bararebana. Antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanje ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none uguwe neza, hano naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, ndore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano batagera hano, kandi batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sokuru ngo nibura mwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5. Ababurire ngo nabo batazaza hano hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, oya sokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Arababwira ati, n'abatumvira Mose n'abahanuzi ntibazakwemera naho umuntu yazuka. Amen. Amen. Urakoze cyane, uri umusomyi mwiza. Turi hano kubw'impamvu buri muntu wese azi zo guhumuriza uyu muryango, ariko kandi no kubwirana. Subiremo, turi hano kubw'impamvu twese tuzi zo guhumurizanya no guhumuriza cyane uyu muryango wakuwemo umwana. Ari ijambo Yobu yavuze rikomeye, aravuga ngo uwo mpamagara no kwitaba. Imana Evera Jedeo, Imana uwihamagaye kuko igira ubushobozi n'ububasha ku rwego icyo ishatse mu ijuru no mu isi kizagikunda. Yesu ashimwe. Ibintu bitaza bikunda, ibintu bidakunda, ari utwo bahinduye ko barakomeza kubikora neza nta ngorane.
narimvuze ngo ikitaza gikunda muri iyi si ni mu bushobozi twebwe twahawe, kuko twebwe hari ibyo tugerageza ntibikunde, hari n'ibyo tugerageza bigakunda. Ibintu byose ico kiba kiri mu bushobozi bwacu, ico kiba kiri mu mbaraga zacu, ico kiba kiri mu maboko yacu, kiba kiri mu maboko y'abantu. Ariko ikintu kiri mu nshingano z'Imana, hari ibintu Imana yashize mu maboko y'abantu, yego, kandi naho ntibize bipfa gukunda. Ico cyumvikane, hazakunda, kandi ico kintu Imana yashize mu maboko y'abantu iyo kigiye gukorwa ni processus. Ikintu kiba mu maboko biraruha, nta kibazo, sibaba bako barabikora neza, ntibapfe kuvuga cyane, mwongorerane. Narivuze ngo ikintu kitaza gipfa gukunda ni igihe ico kintu kiri mu maboko y'abantu. Ico kintu Imana yashize mu maboko y'abantu, iyo kigeze mu maboko y'abantu kiba kigiye muri processus z'ikintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yeme ibigandi mubitinze, nimubona ibiteye bikunda muhite mubireka. Sinjaga muri ayo ngo materanira arangira. Ibyo mushoboye gukora byakunze, aba DJ ntibabe benshi, babe bake, hanyuma mubona bikunze, byari bimeze neza. Bigume kugira amafirimbi menshi. Ikintu kitakunze kiba kiri muri processus. Izo processus tukazikora nabi, ni twebwe bipfiraho. Ariko ku ruhande rw'Imana, umwana wacu iyo biza kuvuga ngo uyu mwana uwamuhamagaye nk'umuntu cyangwa mu bushobozi bw'umuntu, uyu mwana tibyari gukunda kwava muri urugo. Pasiteri muvandimwe Mutabazi yatubwiye ngo iyo biza kuba ku mafaranga ya Karumeli, yabivuze mu gitondo, iyo biza kuvuga ngo umwana aragonzwe, umwana ageze aho avurwa, mu bushobozi bwabo bafite nka Karumeli, mu mafaranga, uyu mwana yari gukira bakabura n'inkovu. Ariko kubera ko bitari mu bushobozi bw'abantu, kubera ko yahamagawe n'Imana, kubera ko Imana mu mazina yahamagaye mu isi, iri zina rya Naomi ririmo, kandi ba Naomi ni benshi ku isi, irazitoranya. Ba Naomi ni benshi ku isi, ba Naomi ni benshi Bujumbura, ba Naomi ni benshi muri uyu muhana, ariko iraza itoranya Naomi, umwana wa Revera Gedeo, imutunga urutoki ngo ni wewe mpamagaye. Haleluya. Haleluya. Twese tumanika ibiganza tukavuga ngo uwo mpamagara no kwitaba. Imana yamuhamagaye, yitabye, nta mafaranga yo mutanga, nta bariyeri yo mutanga. Urukundo ababyeyi bari bakunze uyu mwana tirwo mugarura, urukundo Karumeli yari ikunze uyu mwana tirwo mugarura, urukundo abagabo baraha muri iki gisagara tirwo mugarura, imbaraga z'abahungu n'abakobwa tizo mugarura, kuko ijwi ryamuhamagaye ni ijwi rituruta, riza rivuga ngo mwese ni haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nagusanze wigaragura he mwiva, ndakubwira ngo baho. Iryo jwi ndakubwira ngo baho, izivuga ngo baho, ngo umuntu akabaho agakomera agasumba. Buriya Rusofero yagize ibibazo bikomeye cyane. Imana yamurunzeho ibintu, imurundamo umuziki, imurundamo ubwiza, imurundamo uburirimbyi,
imurundamwo ubuyobozi. Yari umuyobozi umwe mu bashinzwe ibintu mu ijuru. Umuziki nicyo kintu cya mbere kiza gihagurutsa abagabo n'abagore, kigahagurutsa abahungu n'abakobwa, kigahagurutsa umukecuru. Umukecuru umwe yaravuze senti kigera ruguru, aravuga ngo icyo mushobora ngo nuko boyimushira nko mu gatuza, ngo igihe agiye mu murima ahinga ngo niyo yohinga cyane, ngo akaba nk'ushyiramo disikete disikete kugira ngo kuko yaga. Ariko naje umunsi bwa mbere numva disikete narahwereye, kuko nari umuyumbe w'ipendo n'ingoma. Hanyuma disikete iraza, ariko disikete yagaze iryo haba. Ariko disikete yeme mwumvishe disikete cyari buriya ni umuziki. Imana imurundamwo umuziki. Rusofero arireba. Tekereza Rusofero watekereje yirebye uko Imana yamugize. Yamavuga ngo iriya y'intebe y'Imana ayongoza mugomo, yongoza abamarayika n'itsinda ryo mu ijuru. Aremeza arababwira ngo uriya murabona no kubita kudeta mu bantu bo kubita kudeta ku isi. Kubera uko jewe ndi umugabo w'umugore waje naho ngarukira. Akandi gatoya ndirevera wikandi singira kashe nzanja kwitira iyo ngiye wenda, kandi nubwo bushobozi ndi umuntu utotete mu bakubita simbamwe. Nawe ko ndabona na Kofi niwe hari abantu bose mu bushobozi bwabo. Urabona bo gushiraho kese ukubita kudeta boyishita mu rukiko bohereje bakavuga ngo uyu muntu ndiyo baramuwe. Ariko Rusofero buriya hari abantu bo kubera icyo bari intebe bicayemo, ubushobozi bafite, imbaraga bafite, botekereza bakavuga ngo iyi ntebe nicayemo noyivamo kaja muri iriya. N'iki Imana yari yamugize. Haleluya. Imana iramurebera amubwira ngo nakweretse kushe imwe, nakweretse uruhande rumwe, ngiye kukwereka urundi, kandi nawe sinkoresha imbaraga. Ndavuga rimwe wisange wahinduye izina uranaritwara wakomeza ube Rusofero. Irindi riraza rya kabiri itari rihari ni shitani. Ubaye shitani. Kandi abakecuru buzuye umwuka wera bazoza izina rya Yesu wamubi ubuvindagara uzoguma umanuke. Ubaye ubusa, ubaye zeru, ubaye ikintu uzokangwa gusa. N'umwana uzomenya ubwenge gusa akaja mu butayu azoza avuga ngo we uhwere. Imana imusuzuguza kugeza ubwo yamusuzuguje abantu n'abaciye bugufi batagira ifaranga, ariko babayumbe bagira Pentecost. Haleluya. Ijambo rimwe, ijambo iryo jambo iryo jwi niryo ryahamagaye Naomi. Twese nk'abagabo nukubwira uriya mugabo ngo Mana warakoze, waduhaye Naomi mu gihe cye, yabaye umunezero w'umuryango, yabaye umunezero wa Karumeli, yabaye umunezero w'abamama, natwe yari umunezero wacu tutamuzi, ariko twari tumuzi mu mushumba. Yabaye umunezero w'abana bari mu ngano rwe, yabaye umunezero mwiza. None uramuhamagaye Imana, ni wowe wamuzanye kandi ni wowe muhamagaye. Kandi umunsi wamuzanye titwakoze inama. Imana ndicaje abanyabujumbura, tiyicaje umuryango wa Jedeo, tiwicaje yamuzanye kubw'impamvu z'icubahiro cyayo. None muhamagaye ryaje ryamubwiye ngo nawe uravukira muri uriya muryango. N'iryo jwi ryamuhamagaye rivuga ngo iminsi yawe naguhaye da mama irahagije, ngwino tubane kandi uze umunezero w'iteka. Haleluya. Nico icyo tuza tucumva cyane, titukaza twihereza ibintu tudashoboye. Ngo Imana nikora ikintu tuyibaze ngo iki kintu nguku ngo wamana we ngo ese ukuwe uteye uti umeze ute, tuzutinya kubabaza imitima y'abantu. Oyaye titukaza tuja muri bene ayo mabwiriza, tuzoza dutuza gusa. Biragoye cyane kubwira abantu bangana gutya, cyane abantu bataza basoma ibyanditswe.
birabagoye cyane iyo tubabwiye ngo Imana yaramuzanye, Imana iramutwaye adafite aho bahuriye n'Imana ngo Imana imusobanurire. Imana igira umwuka wayo yatanze mu isi uzusobanura ibyanditswe, uzusobanurira umuntu. Hari umunyabwenge nabivuze mu gitondo, mwese umuntu yavuye, mwese umuntu yaje gukora iki, ese umuntu nava hano azoja he? Ibyanditswe bivuga aho twavuye. Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yacu. Haleluya, haleluya. Icya kabiri muri Yohana 14:1 iravuga ngo ndasubiye kwa data. Yesu abwira abigishwa ngo mu rugo kwa data harimo amazu menshi, igihe kizagera ngiye kubategurira. Aho niho twebwe turabagenzi, turabapitaji. Mwisi si makao, mwisi si ubuturo, mwisi turabagenzi. Mwisi uyu si umuhana Imana yateguriye abizera, uyu ni umuhana w'akazi, uyu ni umuhana wo gukoreramo. Imana yateguye umuhana, Imana itegura umubiri, Imana itegura umwuka, ibintu byose bishyira ku murongo kugira ngo igihe kizagere umuntu akore, igihe nikigera azotahe muri wa mugwa wera, muri ya mazu Yesu yavuze ngo agiye gutegurira abandi abayizera. Haleluya, haleluya. Ngiye kubaha amakuru y'aba bantu babiri, ndangize ndatinze cyane. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Mu gitondo ariko kuwa gatanu cyane niho navuze aya makuru. Pasiteri Kambrishi yari umuyumbe mwiza. Pasiteri Kambrishi, Pasiteri Serende yigeze kumbwira ngo Kambrishi ngo yagiye mu butayu, yari umuyumbe w'igitangaza. Ngo aze avuye mu butayu, ngo anyuze ahantu mukuzi, ngo Imana iramubwira ngo si Imana izivugira ishaka, ngo Imana ngo ashike mukuzi, ngo amazi aramubwira isararo kurya izivuga, ngo isararo iramubwira ngo reka nkubwire amakuru yasigaye aba mu muhana. Amazi kurya atemba, azavuga atemba kurya ngo abarimo kuvuga. Ngo amazi aramubwira kurya mu isararo nyine itemba, murabyibuka isararo amazi. Ngo aramubwira ngo tuza gatoya kubwire ibyasigaye bamuhana. Ndakubwira amakuru y'abagore, ubwira amakuru y'abagabo, ubwira amakuru y'abapasiteri, ubwira amakuru y'abayumbe, ubwira amakuru. Ndavuga ngo abagabo bararutana. Ngo amazi, kofi, amazi, agasararo, kandi kari agasararo katari kanini cyane, gasararo. Bambwira ngo itonde nkubwira amakuru. Pasiteri Serende ambwira amakuru, ayo makuru nyine y'amazi ngene yamubwiye ibyasigaye bamuhana. Umunsi umwe Kambrishi ari ku kiriyo, cyo kiriyo nakibwirijeho. Ngiye kuvuga ubutumwa, haza umupasiteri w'umwadepere. Pasiteri Kambrishi yabaga muri ADPR. Aravuga ngo mbere yuko uyu mupasiteri agiye kubwiriza, mureke mbabwire ingene pasiteri Kambrishi yavuze. Yabwirije muri ADPR afite seminari hafi amara ukwezi kose ababwira hejuru y'umusaraba. Noneho igihe arimo kuvuga afashe icyumweru cya kabiri, ngo abona abakristo ko bararebana. Icyo umuntu abazwa kuko iyo yarari ibyo bintu byose iyitere nibiza bikorerwayo. Umuryango wo gusohoka, iyo umuntu asohotse azashika akabazwa iyo ibyo yakoze akiri hagati yo kwinjira no gusohoka, kuri iyi tere kuva aha kugeza aha aho umuntu yinjiriye naho yasohokeye, aha kuri iyi tere, muri iki kiwanje, muri surface niyo ngiye kubasobanurira. Semene, haleluya. Iyi topic ndayikunda cyane. Umuntu azakora ubushake bw'Imana akiri muri Afrika, umuntu azakora ubushake bw'Imana akiri muri uyu mugabane. Nshuti muvandimwe, igihe nusohoka uzosohoka niki? Hari indirimbo zivuga ngo bazatinya guhagarara imbere ye, bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba gusa.
wiyambure imyambaro mibi, imirimo mibi abantu baza bayambura bakiri kuri ubu butaka. Nuko mwiyambura imirimo mibi, nuko mwiyambura imirimo y'umwijima, nuko mwiyambura ubututsi, nuko mwiyambura imvugo mbi, mwiyambura uburozi, twiyambura ubusambanyi, twiyambura amagambo mabi. Haleluya. Wogejwe na Yesu, Haleluya. unganyijwe n'amaraso, ahubwo yakwigisha amaraso, imyambaro yawe. Yemwe duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bazatinyuka guhinguka imbere, bazahinduka Wambara baravuye muri uyu mubiri. Uyu mubiri uri kuri tere n'igihe cyawe cyo gukorera Imana. Haleluya. N'igihe cyawe cyo kudodera abapfakazi. Ntibazadodera abapfakazi baravuye muri iki gihugu. Oya, ntibazadodera abapfakazi baravuye muri uyu mubiri. Ntibaza baza gusirimbira mu ijuru, baza bakora imirimo myiza. Ubu turi kuri tere. Naomi tiyoba gikoze imirimo myiza ntimurebe ngo na Pastor Kumbuzi Imana iguha umugisha yasenze isengesho rivuga ngo hahirwa abapfa bagira gute, ngo bagira gute, baruhuke, ngo kandi imirimo yabo ijane n'abibakurikiye. Niyihe mirimo zo gukurikira ukiri mu isi? Niyihe mirimo zo gukurikira ukiri mu isi? Bene data, utarasohoka Dawudi amaze gukora imirimo, ibyo yashatse mu gihe cye arasinzira. Ubu Dawudi ntiyoba agikoze imirimo kuko iminsi ye yo gukora yajanye nawe. Turamuvuga, tukamusobanura, turamukunda, twitwa amazina abana bacu baza bitwa amazina yabo n'ayandi mazina y'abakiranutsi. Bene data, basabiye umugisha, basabiye ubwenge bwo guhishurirwa. Aho turi niho tuza dukorera imirimo, aho turi niho tuza dutangira amaturo, aho turi niho tuza dusengerera ibihugu, aho turi niho tuza dusengera abapfakazi, aho turi niho tuza twubakira insengero, aho turi nituva muri uyu murimo, muri uyu mubiri, nituva muri iki gihugu, nituva muri iyi si, bavandimwe tuzosohokera. Reka mvuge iri jambo soza. Bibiliya yavuze abadusomeye ngo nyamutunzi we. Haleluya. Nyamutunzi ndiyigeze. Imana yamuhaye umugisha. Reka mvuga ko ndangize mu minota 5. Imana yamuhaye umugisha, ko muri uwo mugisha ntawuzi usanga pare y'Imana, ntawuzi usanga nyamutunzi yubatse ikanisa, ntawuzi usanga nyamutunzi yagiriye neza abapfakazi, ntawuzi usanga nyamutunzi yagiriye neza imfubyi, ntawuzi usanga nyamutunzi yafashije abapasiteri, ntawuzi usanga nyamutunzi yacusuye imfubyi. Nyamutunzi yarariye, aranywa, ararya, arambara, aradamarara, akora ibyangwa, arinezeza. Igihe kirasohoka, wa muryango wo gusohoka igihe kigeze ngo asohoke. Yemewe. Haleluya. Amen. Nidusohoka ntituzosohokera twinjiye twese umuryango n'umwe, ni kwisi. Ariko nidusohoka ntituzosohokera mu muryango umwe. Abizera bafite portail, abizera bafite